Radyoya denge gel, denge azadiye. شنوندگان چنل رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجا ایرو ده جوتمه 2024 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده. امروز چین سرسی به پیشکش بکندن دم آزادی ریبر آفویا. لندن duruşmaya بیشی سروکاپو اولاندا تفیرا جوان شورش کرد چارچوب پنگا و جابطلوی جران آزادی جپرسکرک را کرد چاری سریا سیاسی لندن مشادرش یا سی روزان دا دست بکرن مشادرش پر جقادا توریستیک و پوپل لیوری سیتر دست بکر و حتی قادا ترافیلگر دوام کرد جوانان لکولانان بین آبر duruşmaya برس کرن بلاوکشی بلاف کرن دداویا مشهده بردف که ترچشه مازم چوریک آخوی گود پنگا و جابطلوی جران آزادی جپرسکرک را کرد چاری سریا سیاسی گلک گرینگه دیو پنگا وره برفره کرن چلوسی مهنتو آگای جره براپونایی گرتن ev kiryarek faşiste u tevaya cihane ala kaderdi ke jiberku Türkiye hem kanun qaydeyn neteveyn yekuyu mafemruvan binpeydi ke divere berapovere azad kirin Juan ve İroji Roja daviber be tron home kontor ve bimeşin u ve mitinge gebiken u davili çalake xabine Emelitici komplo ile berxwe bidin partiya ve kevi u demokrasiye gelanden parti bir münasebeta mitinga azadi yaku sezde jotme de la amede beli darxısında liber plaza ASC yani Yenişehir'e amede daxuyani ekta çepemeniye Heseruki geçtiği DPP Çiğdem Kılıç Günü Çaru Keskin Bayındır Tayken açtığı tevgerajinin azad teja u parlamenterinden partiye gerek reksininci vaka sivil tevli daxuyaniye bun Heseruki geçtiği DPP Keskin Bayındır ahvi u balk şanser politika تجد وشر كوبلي كينار نتوي دس بكريا وحتى نها ببوليتيكاين تجديد شيء اف كومبلو بردام ببوليتيكاين تجديد ببوليتيكاين انكار حتى نها تد استلابدار تد دولت تنتو دولت تكس جلين كرت جن جوان شي حفت صالي حتى حفت صالي herkes لحمي ولاتي ريا كي نشان ده او ريا جي ريا چاره سريه هسر محطابي وان بح محطابي وان را نهي جوب مهي هسال وگرا كومبليا آبستو ششمين دا ام اراده چاره سركرنه ام لقادا آمده نشان ده و ام بانك لحمي گلان دكر سيزده مهي ساعت يكي لآمده شبوي ميتينگي چي امكانو درفته مهبه ام آمده Türkiye bir tecrüte hemu pivanan bin pedike hevseruke geçtiği jibo demokrasi mafem rovani ekitiya Paris'lerin Avrupa'yı eledehe Thomas Sinçminci anefere ahiviye gut hevditina girtiyan bu Paris'lerin rena bekuvera aslan kirin le Türkiye hevditina reber Abdullah Öcalan'ın hevaleyni bir Paris'lerin re aslan dike devlet Türkiye hem hukuka ve hem hukuka gerduni hem qaydayen Nelson Mandela koneteven yek bu vak standarten xwe kabul kirine hem ji peymana mafem rovan bin pedike simiş dazanen ko de per sare ber Abdullah Öcalan de CPT ji ber persyariye xwe nayneci standarten neteven yek bu eve ko hapskirina mahkuman ya roje ji 22 saatan zedetir ko be temas bi kesiki din re çedibe simin her davi gut pengavaja Abdullah Öcalan'a azadi ji perskrekra kurtre çare siyasi giringe de ve ev pengav berfireh girin perskirek netene asten kirna mafe hevditina be Abdullah Öcalan re hem krinizekirina tevgera siyasiye aştihaz ya gele kurde hem ji regirtina liber çareseriya demokratike dive Türkiye kubavaya ki aştihane davili vi şeribine be Abdullah Öcalan u siyasetmedaren kurt re li ser masayı aştihi rüne Xelki Şengali hemberi komployana hecotme yali hemberi reber Abdullah Öcalan laqadan bulmuş bir peşenkari ve beriya khoyser Şengali u tevger azadiya jinin ezdi pekat gerseyli peşiya mekteba sor kombu u be duruşmayan hatta navenda asayişa izdihane meşyan de çalaki deletici komplo u peymanane hecotme ya dici Şengali ya dici Şengali her seke mezin hebu pişti meşeli serna ve girseye ev peyam hatındayım.
لدو فکر و فلسفه سروکا جواکا ازیدی لسر فکر و فلسفه ازیدی تایا ام فکر و فلسفه سروکا پو دوری فکر و فلسفه ازیدی تایا نابینن Tevgerajinin azad teja derbarê komploya navê tevî daxuyaniyek da teja di daxuyaniyê xwe dibêje komploya nehê cotmê dişa serê berapodê li dijî hebûna Kurd û gelên rûşrata navîn û jinan pêk hatiye. Di encama vê komploya navê tevî de derberabû ku îrade û hêviya bi milyona mirovên dibin şert û mercên giran ên têjî tê de li girtika İmraliyê tên girtin. Her ku têjîta li ser rêber Öcalan Kurd dibe hemû civak bi teybe jin dibin zextê de ye hemû riyên jiyana aştiyane û civaka demokratîk tên girtin. Em carekê din teqez dikin ku xeba muxatabê serekeyê hemû pirsgirêkên civakî di serî de çareseriya demokratîk û aştiyane ya pirsgirêka Kurd, pirsgirêka rûşrata navîn û şerê cîhanê yê siyemîn ku pêş dikeve rêber Öcalan e. Paradigmaya azadiya jinê hevjiyara azad, konfederalizma demokratîk û nexşereya siyemîn a ku ji aliyê rêber Öcalan ve li dijî hêzên ku çareseriya pirsgirêka Kurd di îmha, înkar û qirkirinê de digire wê be pêngava herî mezin a çareseriyê. Em weke jin komploya navê tevî û hêzên komploger ên ser rêber Abdullah Öcalan hêviya mirovaniyê bi nefret şermezar dikin û bank li hemû jinan û hemû kesên navê tevî yên demokratîk dikin ku li dijî tecîdê berxwe bitin. Komplo û rejima tecîdê ya vê komployê ji bo azadiya civakî ber bi İmraliyê ve em bank li we dikin ku li dijî hemû pêkanên dijî hukûqî yên li Tirkiye tên kirin biqîrin û ji bo azadiya rêber Apo tê bikuşin ku hêviya bi milyonan mirovan e. Tecîta li ser rêber Abdullah Öcalan derbeya li dijî mafê mirovan e hevserokê giştî îhadê Hüseyin Küçükbalaban bi mabesta salvegera 26 ya komploya navê tevî ji anefera axivê got girtika İmralî jî siyaseta li İmralî tê meşandin jî teybetin. Ji bo vê jî pirsa li İmralî û tecrîta li ser rêber Abdullah Öcalan ji pirsgirêka mafê mirovan zêdetir e pirsgirêka demokrasiyê ye. Li hemberî ku cîhan zanyarên cîhanê fikre rêber Abdullah Öcalan bi şemberî têne qebûlkirin ku 43 mehên tu agahî ji rêber Abdullah Öcalan û sê girtiyên de nayê girtin. Ev nayê qebûlkirin divê Kurd û sazên têkildar mafê mirovan û dînamîkên demokrasiyên cîhanê bi giştî rabin serpiyan. Küçükbalaban biryara muhleta salekê ya ji bo Tirkiye şermezar kir û got Tirkiye 10 salin ku biryara datiya mafê mirovan ya Awropa bin pê dike. Hatta daxwaz û şiyarkirina CPT jî li ber çavan negirtin. Pêwîst bû Komîteya Wezîran a Konseya Awropa demir dest müdaxaleyî Tirkiye bike. Netewên Yekbûyî jî li Cinevê têcîta li İmraliyê weke îşkenceh binav kir. Nabek bû kiryarên dewleta Tirk ji nedîtî ve werê dîtin divê demir dest tecîtrabê û deriyên girtika İmralî werin vekirin û rêber Abdullah Öcalan werê berdan. Polisan bi ser avaya Dem Partiya İdîrê'de girtin îro di danê sibehê de polisan bi ser avaya rêxistina Partiya Wekebû Demokrasiya Gelan Dem Partî û İdîrê'de girtin. Polîsên tîmê taybet tevaya kolan û caddeyên derdikevin avaya partiyê girtin. Sedema serdê girtinê nehat zanîn ku lêgerina li avaya partiyê hîna didome. Dadgeha Bilind cezayê Mızraklı Erekir hevserokê berê şaredariya bajarê mezina Amedê Doktor Adnan Selçuk Mızraklı ji ber îtirafkariya hicran berna Ayverdî hatibû girtin. Dadgeha Amedê ceza li Mızraklı birîbû û ev ceza çibû Dadgeha Bilind. Lê Dadgeha Bilind mehinceta kemasiyê lêpirsînê hene ceza xira kir û şand Dadgeha Amedê. Di encama darizandinê de Dadgeha Amedê dîsa 9 sal û 4 meh û 15 roj ceza li Mızrak li birî û şandê Dadgeha Bilind. Siyemîn daîreyê cezaya Dadgeha Bilind 9 sal û 4 meh û 15 roj cezayê Mızraklı erê kir. Dema Mızraklı parlamenterê HDP bû bi îdaya ku di organên Kongreya Civaka Demokratîk KCD de cih girtiye doz li hatibû vekirin. Mızraklı ji ber parlamenter bû negirtî hat darizandin. Mızraklı di hilbijartina xwe cî ya Sûyekê adara 2019 de ji bo hevserokatiya şaredariya bajarê mezina Amedê hatibû hilbijartin. Beriya hilbijartinê bi 11 rojan
itirafkar Hicran Berna Ayverdi ku di pevçûnên dema qedexeya derketina derve yani seybine de cih girtiye ifade li ser mızrak li dabû. Piştî qayyum tayînê şûna mızrak li hat kirin di meha cot meha 2019 de hatibû girtin. Mızrak li bi îtaya endamtiya rêxistinê hat darizandin û ceza li hate birîn. Di teqînê li nêzî balafirgeha Qamişloyê de welatiyek birîndar bû hat ragihandin ku di encama teqîna guleyeke Hawanê ya ku li nêzî balafirgeha Qamişloyê ketiye de welatiyê bi navê Hesen Xelîl birîndar bû. Değrişên duên İsrailê de 22 Lübnanî hatin qetilkirin Wezareta Tenduristiya Lübnanê ragihand ku ji destpêka êrişa İsrailê li dijî Lübnanê ve zêdetirî 2341 Lübnanî hatine qetilkirin û 10,909 kes jî birîndar bûne. Navên de operasyona awarte ya Tenduristiya Giştiya Wezareta Tenduristiya Lübnanê diyar kir ku değrişên duên İsrailê li dijî Lübnanê de 22 kes hatine qetilkirin û 8 kes jî birîndar bûne. Li gelek gundên başûrê Lübnanê di navbera çekdarên Hizbullah û hêzên artêşa İsrailê de şer dewam dike. Belê godanîja me nûçeyên serîsî bi pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş. Ez bu hemû gelê Kurd dibêm, gelê Kurdistanê dibêm. Pirsendeka mezin de Swedê, serhildaleka mezin de Swedê, xalo dorê bicivînin. ji heft salî de heta heftê salî xwe bicivînin bi tir jin xwe bicivînin û peyê Kurd jî xwe nû çê bike û xwe bicivîne hûn dibînin dinê li hember we jî bisekine nika bi serkeve ê bi serkeve gelê Kurd û Kurdistan e zanim ki va sala jî sala meya sala Kurdistanê ye dijmin bixwaze bajî tî bixwaze bi şer serkeftin amegana. Dünya ile devlet attı kaldıkın zindan dünya. Nafçıya znara peydli kuvi mamevu Dilberinim ezayinim dirok edwede de hevinim Ezezik bizik azadiye şinu بیەکیتیا ژنان ئازادی سۆگەرد بە الزاينم ديروك دخوة دحوينم أززك بزك أعصادي شنوبة بولدنا البارنم الزاينم بإرادة ژنا ئێزیدی ئەمێ دژمن تێک بن أززك بزك أعصادي شنوبة بولدنا البارنم الزاينم ديروك دخوة دحوينم أززك بزك أعصادي ورن به هفره ام کنفدرالیا جنین آزاد آوا بکن از درکبم از بکرم از ببجم از بکنم کسنی کارل سرمن دیار بدش بومن کسنی کارل سرمن في فلسفة المرأة الحياة الحرية سوف نقوم بفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بابو برايان ميري دولتي يندوز گری ناسناکن یکی جوه ناسناکن جرادویا دنگه گل روش باش گهدارن هجاز مدنی فرحو ایروژی امی بهفره بن و مجارمه جی وقت زانین رایا گشتی کرد جی که کمپریا نونتوی مجارمه جی اوا لگل ما لستودیو حوالی ما روزنامه بان ولاد دپی آماده امی پرسر خوشویجی بکن حوالی ارگون تبخیراتی ولاد دپی سرچاوا ما مستسپاس و جبیرو دیجی حقوق ناس عبدالسلام احمد و بریا تلفونی بشتاری برنامه ببی بو امی لسر کمپریا نونتوی کو 43 مهن كل دار الدنيا نهت يديتن تآگاهي جريبر عبد الله أجران وسيجرت يدن ينجم آگاهي ناينا قرتن أميل سربا مشارة راوستن تلفونا ما از قومانتكم آمادية كيكي عبد السلام أحمد روش باش روش باش سرسرات سرچاوا سلاو ورز شتر سلاو ورز وش بويتجي كي قالك سباس كيكي عبد السلام نها لبيرود شرهيا وندو نافا شردنا ليل كردستان 40 سال شرهيا
و اف شرجکه چافکانیا وی شرک رژکه komploya navnetewî û tecrîtan ser rêber Abdullah Öcalan tê meşandin lê li hemberî hemû zext û zorên cîhanê komplogeran metîngeran û dewleta Tirk jî gelê Kurd li ber xwe dê tevgera azadiya Kurd li ber xwe dê gerîlayên Kurd li ber xwe din li welat û derveyê welat pengaveka ciddî hatiye destpêkirin ji Öcalan re azadî ji pirsirêka Kurd re çareserî û hûn jî divê meselê de ne bi taybetî înisiyatîfên Ereban cîhana Ereb jî hatine avakirin. Divê çerçevê de hûn ê çi bêjin û hinekî derbarê şerê Beyrûdê de jî çend gotina agahiyan bide me kevxweş bibin. Bêgumanim pê kompleya navnetewî agê hemberî îradeya milletê Kurd hat bi alîkariya ejîzê istixbaratî navnetewî bi nav wan İsraîl û Amerikan şermezar dikin. Bêguman mesela Kurdî îro qurbana berjewendiyên navnetewîn yani wek tê zanîn Kurdistan wexta hat perçekirin li gor îtîfaqiya Sykes-Picot û bêdawiyê binpêkirin îtîfaqiya sîvêr û lozanê danîn şûnê ew li gor îradakî duwelî hat û dixwestin ev herêma rojhilata navîn hertim şer û pevçûn tê de be û aramî tune bin. Ji wan jî mesela pirzgirêka Filistîniya û İsraîliya jî ji 36 radê heya ana nehatî çareserkirin û ji xwe mesela Kurdî ana gelekê tê axaftin mesela dibêjin doza Filistînî bi qediyakî merkezî ye alema Erebî İslamî lê doza Kurdî îro girêdayê çar dewletê İslam yani devletên di navê İslamî ew rengekî İslamî li ser wan e pê bijûnin. Ê mixabin ji xwe dewletê Ereba îro ew bi xwe jî di rewşekî de ne rewşekî karibin tişkî ji xwe re xezej bikin bi dest bixin. Dewletê Ereba îro hikûmetê wan karin bêjin yani faslekî mezin di navbêna wan û gelê wan de heye. Welatê Ereba ew aramî û istiqrarî tê tune yani mesela li Iraqê binarin em li Sûrî binarin em li Misrê bi xwe binarin Misr alema Erebî tev di demekî de Yamê Cemal Abdinasir karîbû xwe nîşan bide pêşkeşiya alema Erebî dikin îro rewşekî gelekî آلوز و خراب دی. لی دیسا جی اف دنگی د ولات عربا در دکبل دالیه گلری ده دنگی ایجابی مرکار حیال مربه مرا استثمار بکه مرا جخوا پروژه ریورتیجی مثلا گلا تکلیف دانو سندن به گلار ام کانن روجلاتا ناوین ته خن روشکی جبه آلوزیه و به صراعات و به کشتن و بان شرق سال بدو سال گرد به و مزند به و پریشانی و بلگازی یعنی ایرو آرامی دوه هرمه ده تنهی به چار سرکرنه دست پیک ده پرسا کردی سر اساسه کی وکهویه سر اساسه کی براتی سر اساسه کنفدرالیا دموکراتی وقت چاو اوروپا کاریبو پشتی مؤتمر استفالیا گته کبن اوناغه کده ومقابل بيجن مثلا او اتفاقات بالطبع تشيبون لدي ساجي شر جهاني كبير شر جهاني ديامين وانا جي عبرت قرتن بانه برزقريك اخوا كارن دريا ديالوج دريا دانو سندنه دي چار سر بكن خوينيتين يعني سلاح وتجاره سريه نين ابدا قد ولاتي عربات قدر دكبي قابك باش ايجابي ام بهبين برفره ببسر مستواكي گالری و دوزا ملت کرد بگومان و چاره سر نبه ایرو هگم دبیجن باکور کردستان دوزا سرکی به اراده ملت کرد دانو سندن نیه کرن باکور کردستان مثلا کردی چاره سر نیه کرن براسی جی نل باشور و نل رجا آبا
والنجم وجلات كردستان دي ورجي آرامي تشينبه واستقرار منطقة دي تشينبه. كيكي أحمد عبد السلام تبع بحثا إنسياتيف وجدان عربا كر رايا قشتي عربا ليه أو إنسياتيفين هاتنا أفاكرن وجدان شياري جهانا عربا إسلامي چما دیسا بهار عربا ناین نبیرا خواکو او بهار عربا بخوینا لیدرین یانجی سیاست مدارن عرب هاتنا آفدان اویاکو یاد دویمین جی که تبحثا باکور کردستانی و چاره سریا پرسریکا باکور کردستانی کر لدولتا ترکی ایریشی باشور و روژاوا جید که یعنی تنه پرسریک نیا باکور یا تواهیا چار پارچین کردستانیا دویه لیدت کاره چه جماره بیجی يعني جخوغ الباكور كردستان يجي مسألة شارسرنا باشور كردستان بن إيريشة دبي يورو جافاجي بن إيريشة دبي. بله. لأنه دوزا ناغندي دوزا مركزي كردي يورو الباكور كردستاني. يعني حتى بالنسبة للرجيم السوري يجي بفجي باوريام دي ويجبو شارسر كنا فرصة كردي غافا ناويجي بيجي تركيا دبي آلي ده نا إيجابي دي يعني مثلا كردي لباكور نية شهر سركرم بيجومان تبقى ونايا بيتن حتى باشوري كردستاني ونكا وآرامية واستقرارية وروشا باشوري كردستاني جيرو ام دبينهم دسوردانا تركيا وحتى ناكو كيدنا حركات سياسية كردي دلويدة كي جي دست استخبارات تركيا تيدا هي كيكي عبد السلام وكي بنوبكي حقوق ناس يعني ما في دسلات داريا سوريا قل سوريا قل عراق كونها فدراسيون كلورهاتيا عفاكرين يعني بريارك كنا توين يكبوي باشور العراق قبول كريو فدراسيون هاتيا عفاكرين يعني دكارين إرادة كي نشان من أزويد بيجم آلية حقوقي در نيرين وا كوكا حقوق ناس بيشر شوي در لبنري تشاواتشت بيعني زور كاري حقوق شحولي راكي حقوق نابنتوي قردونيجي خوشكستينك اسم شاوا يعني يرو مسألة فدرالية لباشور كردستان لغور دستور عراقي هاتي ونتوين يبوي دجي هاتي قبول كرين يعني ديسا أبدا سورجي مثلا المادة صدو تشلي حيانا حكومة عراقية مادة صدو تشلي بيكناني وقناعاتي مد وقتها هز وقوات تنبي إراداكي خور تنبي او تشتي قهاتي مسوقر كرين دريا دستور تجي يعني حشد شعبي يا جيش عراقي كارد شند روزات يجي بيلوان وي دستوريك ودرباس بيجي حتى بيجي بعد دستور مي عراقي دي بيجو من بالمطلق شما فهبه او ما فيا قوات باريس هاجي قوات تنبي يرو باشور كردستاني وانا كوكي وخلافات رانجن وهيزكي عسكري خرط آوانكم ودوي جوي إطار يرو إمارات المخابر نسبيجن يعني يرو الباشور كردستاني دي إمارات أنا وحر إماراتك جي هيزاوي واللشكري هي وهيزاوي حتى إداري جي هي مركا ربيجي دي إمارات سربخان وناكوكي نبين هوان دي فايجوي بباريس وكي بباريس يعني قوتها وانا نجحوان بباريس ويشغلوا حكومة بغداد وآخذ وان ببينوا درباسي هرمي يجي بيبيو هيدي جي او هرمي قدس واندن وما تيجي مثلا 2000 فشي 2015 تشاوا ايريش كرن فشي 2017 ريفرندوم تشيبو تشاوا يعني قوات بالمطلق حقتنا قوات بالسر عرضه جو خبري مثلا السر كرداجي هاتي قوت كاتبك اسلامي قوت ان الاكراد هم بحق يتامى المسلمين يعني كرد سيبيه بسلمان يعني يرو مؤسسات اسلامي حتى سركردي ويجي مزني كرد انجيل تبي بينا بشكل كي بشكلها مثلا كردي تفكر بينا خروج بيه يعني ظلم زوري وتعدايا مثلا كوبلا قصص روكات وقت كرم كرجي الدنيا يجي ببي رنجي هاني شنو بي استخبارات دولتها هارن السرخاكا دولتها كيدي ريبر كي تمثيل إرادة مليون كسادك بين بقرم بشكل كي قرصاني ويبينن ودرباسكن حتى مصر متفق بو إسرائيل متفق بو أمريكا متفق بو ونبسولوجي مثلا سروق قراوي درباس بوناوي أوروبا
المانيا بيل زاغوني خكر مثلا ايطاليا روسيا قياس صفقات روسا مثلا بالتركا دانين تشتشاني مثلا تشتشانيا مقابل هون سرق وجلان قبول لكن لروسيا ولجوء سياسي هن يعني مثلا برجواندين مثلا قوة الدنيا جي مثلا بان دولتها جي كسكي جوان جمعيات خيري بنكرنا برجواندية وان بطار هاولون تهز وتقوات السرعة حركس واحتراماته بقري حركس وخديل تدركبه وحركس بدوست وعبالته أما وقت قفا قلت الزعيم بيت اللواز وشاغي حركس ياخذ التدبين يعني الولايات العربية تجي يعني مثلا نال سوريا نال السعودية ونال مصر ونال بان دولة العربية يجيروا وزن كيواني دالية إقليمي ده هي وكز جوان لكل قاتنا سكن هم دبين مثلا اتفاقات مصرية بخوا مثلا حكومة مصر السيسي أو أردوغان يعني أردوغان مرسي دستك دكر والرابعة وحياة أنا جيت لي حرشات لي قبل دكر ليه وطاقة هات ومسألة بو برجواندي اقتصادي استراتيجي لهبهات ونبسولوجية مثلا أردوغان برا بان جماعاتي إخوان المسلمين دا وقال لك جوان جيت نازك قرتن ورادسي حكومتها مصري كرن مسألة قوة كيكي عبد السلام راستا حمو برجواندينا وهيزا لأمجبير نكنكو هيزا هاري مظن قلا يعني بهار عربا د جهات ديتن ودرا پرینا 1992 د جهات ديتن کو لباشور کردستان گل لهمبري هيزا هري فاشيست يا صدام رابو و هرم اوج هرم قوران افيك يادو يمين د وی پی وجه د پشتي شر 40 سالي و پاراديگما برز اوجلان لتواهي جهان هفته خلاتگیر نوبل زانه نوبل کسن کو خلاتا نوبل دگرین وک عقلی جهان تینا ناس کرن وانا جبوی آزادی عبدالله ریبر عبدالله اوجلان بانک کرن او د جبو د پنگاواج عبدالله اوجلان را آزادی و پرسرکا کرد چاره سری گاوین گرینگ هات ناویتن ابجی هیزا دیپلوماسیا کرد یعنی اگر کرد بیاکیتیه که برخصنه که گلمپری کاربن بمشن و وکو هاته دیتن یعنی 40 سالی الهمبری ارتشا که کود بیشن دنابا ارتشن هری خورتی ناتو ده جهد گرنتی کوشینه که بکی اوانا بخی نابا سندروما دینیتی کلشکرین ترک ایروژی که الباشوره کرسان الواجه کتنه سندروما دینیتی دکارن گلک تشتا بکن یعنی دوهل ده حمل هندرو حمل دروا يعني خلقن هذا تمام تكن دفي درباري دج إيروبا دا كردوي تشبكن و هيزن ديمقراطيكا دكارن تشبكن أوروبا والدنياي يعني جخوا دبلوماسيات تجي خوا دسبير هيز وقوتها يعني دنجية تشقاسي رولاتا دنجية جهاني دي هي يعني مثلا إيرو ازيرو لفيدكي لسر قادة لبناني كارو خباتا دبلوماسي يعني راسي جنهز وقوتها ما لهمبر تروري بايا وما كاريبو بروجيك بيشكشي دنيا كربايا وچاغي لفيدكي مثلا جارة كي وقت نونر بريا سيزان سكرم جنب رايداري دولتي وبايه برسياري واني بايا بلند غريداي يرو بروجي اتا غريداي قوتا تاي لسر عردي يعني ام دبابي درجة يكم مسألة ناكوكي وخلافات جهنم يا ام ديسا ديروكا خوا دوباره نكن يعني شما از بيجن مثلا باشور كردستان يورو يعني مخابن بيجن تجارب امارات كردي وحداغا مرت ليمت غره يعني كرد بند قلق قنا غادبون خدي هيز وخدي قوات وخدي جيش و ديسا جي او ناكيوكي هندريجي هش ديسا زعيب بن خلف بن لواز بن بكبن دبلوماسيا ماجي دبلوماسيا ما ايرو الدنيا وعالم منازق مثلا الدنيا وعالم مدريا دريبرتي ودريا حركه امناستن ايرو لكيجان
قاده به لکیجان yani جی کی به مؤتمر کی به کنفرانس کی به وقت آگاه گناز دکن که ام کردن و ام لنگر الو خود زنه تلفنم بو الو اگه در اینجا تلفنم خود بو حواله سر تکنیک لیت خفتن کو پیک بینن حتی گو تلفنم بگیردن ام به حواله ولاد دپیره هنکی نرخان نبکن حواله ولاد دپیته نرخاننا بريز حقوق ناس عبد السلام احمد گهداری کرد نه دتش تجربه عمارات نشاندان کو دولتك کو شینیاوی جش باشوری کردستان هندکترا و بقاسي سو 7 سالاياجي که بلکه 10 سالا بری ویناو کرن لعمارات دولتك کو دکاری همو بازرگانیا باندور البازرگانیا جانب کی دیپلماسیا جانب کی ولات خو باو که جدی آوا کری کو مرو گنات کی لی بنری ولا هم ولاتیه وینا دل خوشن و آرامی هیا و کسی که دشمن نویری بوستا که بکوی نواوی خاکا اماراتی یانج قطاری یانج اوی دیجی لیم دمیزین کل باشوری کردستان روشه که جدا هیا دولت آتیک بخواب بانک تکن کو بری وینا بانکی صدام جی کرن او کرن افنا تسیری لیکیتیا کردات کیل دیپلوماسیا کردات کیل پیکانینا کو لدیجی تجریت تکوشینه بکن باندوری رویجی کیت که چه وادف کریل به مسئله ده يعني ما مستبرئ أجد أسبيكي دا بمناسبة سالفجرة كومبليانا نتيجة سر ريبرجال كرت شرمزار ونهانات تكن سلاب الرزق والشخص ريبرجال كرت همو ورتين آزادي سلاب الرزق پیشکش تكن يعني ما مستر راست مريد ما رجلات نافين گشتي دما تمزدكي yani برنامه چه دیگه مناسبت کمپلویه جخو دمات پارادایگما دموکراتیک رهبری گل کرد تماشا دخوینی لمزدی کی و جهان ایرو کو مرتینه برچاوه خو جخو تزانین یعنی امارات شی ولاتین عرب شی همو وکا 22 ولاتین عرب شی سر آزادی بنگهین سر یا دموکراسی سر هزا خون سر سیستم کاپیتالیست چه سیستم آوا کریه هر بشک و روالات کی پچوک آوا کریه سربی اساسی د ماشین لیبرژوندین خو حتی جیه کی ام بیژن سیستم کاپیتالیست د پالیسن و قسم حتی جی گله خو جی حتی ملت چی بدنگ بکن اب دکن لی دما تایبتی باشور کردستان معنی بگره برچاوی خو سربی اساسی اف باشور کردستان جی وکا کرد جخو روجلات ناوین 22 ولاتین عرب ترکیه کاپیتالیست سیستم کاپیتالیست اوا کرنه کردستان کرنه 4 پرچه اف 100 ساله کرد قتلیام و تراژدیان دژین میناک ام بیژن باشوری کردستان برچاوی خود بگری تشتی هری یک جوانتی بیرمه ام بیژن حلبچه قتلیام و سیلا و کی مسائل اروپی سروی اساسی و دبیجه مسئله کردن باشور گره و اینی و 100 سال میناک تجربه 100 سالی برچاوی خود بگرن لازم اثر برجوندین گل 4 پرچه کردستان همو بشین کردستان یکیتی به آوا کرن خدمت کردستانی بکن لی مخابن باشوری کردستان تایبتی هزا تایبتی قادپه یک امور سیستم کاپیتالیست کو بندوانه یعنی نسر بنگه هیمه آزادی گلانه نسر بنگه آزادیا و یکیتی 4 پرچه کردستان سروینه نجبروی ما مستگندلی و خود پاراستن یعنی ازی برجوندین مالباتیه مرو نکنه وکا کردستانی سیاست که کردستانی جو خود تونه یعنی بله سروی اساسی هم نکنن بیشن که یعنی بندواری جی هم نکنن بنده بن یعنی طبی که امنال بنده پارتیا پدکنه لین بنده گله باشو جی جبرگو پارتیا پدکه حتی ایرو لوی کمکوجا حلب چشکی یا کیمیاوی در نکد و ایرو جی عینی توز و عینی چکن کیمیاوی لهرمن پاراستنا مدیا لعين جغرافيا تينا بكار دنگه خو بلنا ريدانا كذا بي و ابك ايروجي برخديرن چاوتنا گوتي كرد اولادن كردوان تونل نادشي فاشيزم ترك برخدان دكن ل بپیشنگی پدکی به الیکاریا پدکی اوان کیمیا سالان رد ده وان تونل اندا وان
خادین برخودانی ده دیسان سر زاروکین اولادین کردان ده درشینه بله او خوشی که آوای کمینات دینه آموره کی وی سیستمی و رولك خراب لي رولك خراب تلي ما مست باشا حوالي والله ده بي ام بين اوروبا لها دوستين كردان وقلي كرد دبلوماسيا كرد جبو عبد الله اجرانوش برسريكا كرد چاره سري بنگاوك تانه دست بكن سالا كي دوام كر براستي جي دنگه كي هم جدي درخست اولان ودا جهاني وهم جي گاوين گرينگ هاتنا ده وي بي وجوه ده هفته خلات گرين نوبلي گوه که عقل جهان تین ناس کرن دنگه خوب بلند کرن یک سیاست مرداره دنگه خوب بلند کرن هیچی که دنگه خوب بلند صندوقین هری مزنی جهانی انگلیستانی جی و اسپانیا جی ایتالیا جی دنگه خوب بلند کرن جبلی وینا باروین جهانی دنگه خوب بلند کرن 1500 پارێزەری دەنگی خۆ بگرن ئینسیاتیف هاتنە ئاواکردن دیسەژی دەولەتە تورکی لە هەمبەرێک و بریارێکە دادگا مافی مرۆڤان یا ئەوروپا هەبووژی حتا نها گاو ناوێت یعنی چاوا دەنرخێنێ چما تورکی vêzê ji ku distêne Mamosta Türkiye tabi hêza xwe ji sistema kapitalîst ya hêzên hegemon wek tedî wek hêza jenderme wek temsîla wê hêzên serdest ku Türkiye ava kirin Türkiye ku ne ser hîmê gelê Türk ne ser hîmê gelan ava bû wek sistema kapitalîst bi navê Türkîtiyek tabi dîroka wê tê zanîn Türkiye ava kiriye Türkiye xizmeta vê sistemê dike مامۆستا دەما ساڵێ بەری 2000 ڕێبەرە gelê Kurd dema rojnata navîn bû rûportajê xwe de rojnamevana kî jê dipirse divê tu siyaseta piştî gelek pirs û bersivan nirxandinan pirsek wisa lê kirin rêberê gelê Kurd re digo tu di siyaseta cîhanê û rojnata navîn de xwe Kurd dibînî kevne şopiya rêxistina ve xwe dibînî rolek çawa xwe dibînî piştî hinek nirxandin rêberê gelê Kurd ev nirxandin kir got bi taybetî salên 2000 de wê rola me di rojlata navîn de siyaseta rojlata navîn de cîhanê de wê berbiçav be girîng be servî esasî hêzên navnetewî ev dîn 7 salin Kurd înkar kirin îştek bi gotin kî divê 28 kî divê 29 serhildan û evkê Kurdan bi qetiyaman derbas kirin lê ev 45 sale pêşiya vê hêza vê rêxistina Kurd nehate girin ji mebesta min rêberê gelê Kurd îşaret bi siyaseta cîhanê kir rojname pirs kir îcar hêzên navnetewê dîtin ji xwe destpêka komployê wê çaxê dîtin nehîştin salê 2000 de sala 2000 hat rêberê gelê Kurd bi komployê hatibû berî wê nepirstin suîqastê yani pirs tiş ceribandin lê mebesta min îşareta ku rêberê gelê Kurd li siyaseta rojlata navîn pêşwaziyek kir dît hêzên navnetewî sabî ditin komplo çêkirin wê demê de yekîtiya rojlata navîn û gelan jî ke avêt bû holê belê ew jî avêt îcar tedî mamosta tabî hîz ev kirin komplo wê rojê de dest pê kir bi çawa te negotî bi suîkastan bi tiştan ceribandin lê bi awayekî komploya navnetewî çêkirin rêberê gelê Kurd birin teslîmî Tirkiye kirin lê mamosta dixwazim bêjim yani rola kampanyaya vir û tişt nika birin tabî plan kirin pişra bahara ereban û tişt û hêzên kapitalîst xwestin got xwe êdî dîzaynekê bidin rojlata navîn û di şexsê rêberê gelê Kurdan jî meseleya Kurd biçewsînin tune bikin gorî xwe dîzayn bikin lê rêberê gelê Kurd bi çi kir bi paradigmayeke nû bersiv da vê komploya navnetewî îcar bersiv da mamoste ev sîstem ev komplo ketevî cîhan ji xwe krîzê dike bû lê rêberê gelê Kurd dîsa jî di wan şertê zindanê de jî êsîrgirtinê de jî yani derketinek mezin bi paradigmaya demokratîk kir îca ve paradigmaya mamoste cîhanê belav bû te pirsa Ewropa û kampanyayê kir ve kampanyaya dil cîhanê gelekî belav bû deng veda îro mesele te mînak da em çapemeniya azad dişopînin İngilistanê em bêjin sendikayên mezin hemû cîhanê deng veda heta İspanyayê de hemû cîhanê îro me mesela nûçeyên de tu navê de nûçan te nûçe çê dikirin min çekî çavê xwe gerandê belkî 10 welatên Ewropa îro çalakî û evkê
دیجی کمپلوی هبون یعنی گله کور چار آلی سر لگان ماموسته کمپانیا و پنگاوا کو ربر گله کور دیجی و کمپانیا به پارادایگمای دموکراتیک داد اسپیکرین هرچی دشه جیانی بلاو ده به هرچی هات خواندن هرچی بلاو بو ایجار دنگ ودانا کو تاثیرک به پرمزن چه به و هیچی چه به سروی اساسی سال خود تمام کرد چه کام بیشن دنگ ودانشتش که حتی آزادی ربر گله کرد پیش نکه و امریکانم بیشن خورده و تمام لازمه به خورد کردن لازمه هین به خورد کردن هین تکوشی نکه دشوارتر برد مثلا ود به بینه به خروج برگو گاف انجام نهتی گرتن حتی انجام نگرتن امریکانم بیشن سدی ست تمام نه آزاد کردن انجام نینا لی تبحثا هزن کمپلوگر کرد یعنی هزن کمپلوگر خود جهانه نلو جهان ریود بن و تخوازن روشلات ناوینجی که گوری خود دیزاین که جنودا دوی پیوانه جی که شر سیمینی جهانی به گرتنا ریبر اوجالانجی که دانه دست بکرن راست لیوا هزن کمپلوگر کنتوین یک بوی آوا کرنا بنگاه شورشا فرانسا مافی مروبان شخورا گرتنا اساس گرتنا و مدل قاعدين مانديلا جكد نتوين يقوي گرتيگه هاتي قبول کرنده و قانون گردونی دادگاه ما في مرام قواب خوا آوا کریا ده خویا کرن کو قانون خوا ما في مروان اخلاقی خوا وجدانی گل و همون ربازن کوانا بخود بیشن ام شهرستانیا دموکراتیک ما آوا کری ام پیشنگی وینا لحمو رباز و قاعدين خوا کو بنافت کن تبا بن بيت وجدان جهان جي که بحث کرده کل جهان دنگک بده مثلا خلات کری نوبلی وانا وجدان شیاری جهان و هزین دموکراتیک دش بریا خونشان لی قالوا چما نتوين يكبوي مثلا دش برش وانا بخود جبينا ما في مروبا ده قد تجريد إشكنجة işkence devam ki çilüse mehen te agayj reber öcalan ne girdi yani çıma heze navneti hawqasi bakhil be baxt و çavraş hareket kir lamberi kurda bale mamosta gredai ev ki me bahsa bers nirxandana reber yele kurtsa sala 2000 و rojlatan amli cihane kir yek ya duyamin heze navneti ditin heze hegemon ditin و komplo kirin rebere gele kurt birin hundur ya seyamin rebere gele kurt be paradigmaya demokratik hamle ekdin kir disan tekçim çene bu icar çe bu belav bu tesirawi daha zedetir bu hem bu cihane belav bu nav gelen Avrupa'ya belav bu nama mustaheze navnetevi deve şer seyamin cihane de دیزاین اکنود خوازم بکن تشتکی نو بکن لوی سیستمی داشی او قانون و قاعده و عدالت و حقوقا گوری خو سیستم قاش و واندانیه ایرو گله کرد و سیستمی و جهان دموکراتیک و سیستمی دو چما مثلا وکا سی پی تی وکا سازین وان ریخستنی وان حقوق من پیک نای کرد و نه دزانن جبر کووانا فرمالیتن کرد و نه دزانن فقط کرد چه دکن کرد پارادایگمای دموکراتیکا ربره گله کرد دناوا گله اوروپی ده ناوا گله جهانی ده بلاو دبه اف دیپلوماسیا وان دشفره دکه درو دکه یعنی کرد بخوش دزانم وان ده ترسینه چقدر گل ده یعنی همبری دی گل شیار بو هزه نبنتوی ده ترسن نا یک کردان کرد دکه دیپلوماسیا گله گرانی دیپلوماسیا گله یا سازیانه یا ام بیشن حقوق ناسانه جیان چقدر گلو جیان روشنبیری په هشار بو خواست بلاف بو و اوروپی رورش ببن و تاثیر لوام بکه زور لوام بکه یا نه کرد چی دزانن از چی دزانم تو چی دزانی قانونی خو دجی کردن پیک ناینه ل دیپلماسی و تکوشینا کردن و تاثیر لوام بکه حواله ولات پیتشته گمرو فهم ناکی ربر اوجلان لدیجی سینور نتو دولت در نکتیا فدرالیزم پیشنیاز فدرالیزم دموکراتیک و بشه گل همه برانا و اف فدرالیزم کوتی گوتن لسویسرا هیا لبلجیکا هیا لألمانیا هیا لأمریکا هیا يعني چما جوینا درون و حتی
ريبر أوجلان دمك قد أمكارن بأمريكا شكررون يعني تي باش تي بيرامل هنا لإيطاليا بو أفغوتن قد أمكارن بأمريكا رشكرونن هلبت برنسيبي واجهنو يعني دما كنت السر ماسا كيرونش مروف دي نقطة كي تدقيها و ایروژی پارادیگما کوته او کرن و حمزه نستین زانیارن جهانت بیشتر اف پارادیگما دکاره پرسری که نهایی چاره سر بکی. دیسه جی اف هزین هجمون گاوه که نابش. بله ما مستنابجن اشته وان خواست به کمپلوی ربره گلی کرد به تاثیر بکن او بکن دیزاین گوری خو بکن لی دیس یک پارادیگما دموکراتیک در کتنا ربره گلی کرد حساب وان تبلیغ کرد. ایجار برای چه و برای اشتقاقشو گوری خود گوتن تروره نظام دگو چیه لی برانبری و تکوشینو و گریلا برخودان از 45 سالان نکنین به همو دستکا ناتوی هزین و نتوی نکنین تک ببن و به قمپلوی خواستن خلاص بکن لی درکتنا به پارادیگمای ما مسته سینوره وان پاراستنا وان درباس کرد دیرباسی نوا گلام بو نوا جهان روشنبیری بو هرچی دیشه وی بنگه هرچی ببینه وانا جبر وی نکانن پیشیلی بگرن یا دویمین جی روجلات ناوین مثلا وی کریزا سیمین ما مستمع برز عبدالسلام رجوع باسکر روجلات ناوین اشته ایمارات و تشوه باسکر میزم نام اوک دکن گله هاتیه چوساندن هاتیه چارپرچه کرن کردن 100 سالته این کار کرن لی ایرو ام بجن میزم دولت ترک بکن دولت ترک 100 ساله تو نرخک تو دموکراسیک تو چاندک تو مارکایک تو تشتک نه افراندیه ترک امتنه بچه ناستکن بچه مشهوره تشتک تک افراندیه شوونیزمه این کارو تو نکرنه شوونیزمه ولاتین عرب تو پروژه وان مثل اسرائیل للبنان دخل لبنان وقت ولاتک نینه مثلا تو گوتنک یا جی اعتراضک یا جی پروژه هیا هم بری ازن کاپیتالیست تو نیت کسی پروژه خو هیا کسی ایرو هم بخو هم گلن جهان روجلات ناوین پروژه پیشوازی دیگه پارادیگما دموکراتیکه او یا که کردان پیشخستی اوه هم جبو خو هم جبو کریزا جهانه هم جبو اسرائیل هم روجلات ناوین هر دری را تن پارادیگما دموکراتیک تمامسته تن عالی فولکلوریک ده کردایتی هیا چاند و زمان و هبونا کردان خوابونا خوب بجی بسه خب فولکلوریک خداخه کرنا کسی کسپرین دیگرن کسی کوبند دیگرن بله مامسته فقط دخوازم بیجم پارادیگما دموکراتیک مامسته خوابونا کردان کردوکا خوابون خوب پاریزن بجین چاندا خوب بجین یادن پارادیگما همو جبو جهانه جبو مرواییه هیتابی همو درند که روجلات ناوین جید که سر هیمه گلان اروپایی جبر سروی اساسی کرد بیجن ربری گلی کرد بیجه دوام دکان آمریکایی راج باخفن اروپایی راج باخفن روجلات ناوین راج باخفن ترکی راج باخفن تو پرسکریکا سینو رانتونه پروکساتی دموکراسی آزادی سر هیمه آزادی گلان جبو جهان هر دری تو تکانی پیک بینی و پروژه که جبو جهانه جی تایبتی روجلات ناوین ولی ولات دپی پرساد داوی و سه دقیقه ممانه وکر روزنامه وانه کی کد مدیا آزاد دمک دریجت کرد کی رول و میسیونا مدیا آزاد روزنامه وانه کرد دویچه بی ما مسته پرسک پرسه هری گرینگ یک دو بیجه ام تخن پیشی خو اوه دوی پرسه دا شرطیه چیه گوری من یعنی وکا کیماسیک از یو اف 30 سال از دوی چاپمنی آزاد تکیم زیده بلکه 28 سال بو هم تکبتن رخنه یا سرم یا روشنبیرین کرد یا گله کرد یا چاپمنی آزاد وک رخنه که از بجما مسته تایبتی روشنبیرین کرد خواندنا پارادیگما دموکراتیک تا قلسی و ضعیفی هنه یعنی اپو نخوینن خواندن که ما مسته یک لازمه بخواندن لازمه سر بخبتاندن لازمه جبر کو حتی نها ام بجن هفته نوبل گران گرتن داخویانی دن اف کرن چیه ما مسته روشنبیرین وان انسان دموکراتیک دخوینن دبه کردان نخوینن دخوینن حتی آسته که جهاتیه لی پارادیگما دموکراتیک پر آلیه هنه مثلا آلیه خوزای هیا آلیه آزادی جنه هیا وکا خوزای دوامین جواک هیا
علی فکر فلسفی علی اکادمیک پێناسەیەک سۆسیۆلۆژیک یان نو هەیە دوێ vana hemû bên fêmkirin bên nirxandin bên neqandin ji civakê re bê parvekirin mamoste bê de xelsiyek heye divê destpêkê rewşenbîrên Kurd û çapemeniya Kurd zêdetir bixwînin zêdetir serbixabitin û zêdetir bikarin û zêdetir vekin û bigînin gelan û pêş gotina û rexweka rexneya dawî û weka bendewariyekî em dikarin van gotinan sana ku mirov terlî nebe nabê pêwîst e bixwînin û apo fêm bikin eger apo fêm nekin fikrê jî fêm nakin felsefayê jî fêm nakin û têkoşîna ji bo azadiya wî gelê Kurd jikê nakin rojeva xwe an jî wê sereka nêzîkî wê nabibin valê welat de pêm gelekî spas dikin guhdarê jî em gihane dawiya bernameya xwe bimîn xêr û xweşê de dem baş मेरे मैदान है